Rus işgalcileri Lugansk vilayetindeki Lysychansk şehrine hücum etti. Bunun neticesinde kadın helak oldu ve yerli yangın söndürücü bölüğü viran oldu. Lugansk vilayetining harbiy memuriyetining yol başçısı Sergey Gayday bildirganine göre bu yangın bölüğünden kurtarıcılar Lysychansk civarındaki kasabalarının sakinlerine yardım etedi. Lysychansk infrastrukturasının %60'ı viran oldu. Aynı vakitte Severodonetsk merkezinde uruşlar olup geçe. Buna bakmadan işgalciler sank edersin, şehrini tolusının zapt etkenini haber etti. Fakat Lugansk vilayetining yol başçısı düşman yalan aytkanını bildirip, Putin'nin sadık hizmetçisi Kadyrovga selamlar yolladı. Вони показали якісь алкоголіків, які зустрічають русню. Тож оці алканавти – це не Северодонецьк. Жителі міста розумні, мудрі українці, які ніколи не приймуть владу русні. А ще Дон зі своїми посіпаками брехав про те, що мене безпосередньо нема, десь я там за сотні кілометрів. Дон, закінчуй брехати. Ти це можеш робити тільки підстаркуватому хворому діду, а не нам. Краще після вчорашнього бою в Северодонецьку порахуй своїх бійців. В тебе там не вистачає. Raşistlerinin harbiy uçakları Lugansk vilayetindeki Myrna Dolina kasabasına hücum etti. İşgalciler Metyolkina ve Belogorivka kasabaları civarında hücum etmeye intildi. Ama çok gayip kavgırap evvelki pozitsiyalarına çekildi. Ukrayna harbileri Dolina ve Bohorodechny koyları civarına ateş açkan işgalcilerge de karşılık gösterip çekilmeye mecbur etti. Slavyansk yönelişinde düşman öz pozitsiyalarına donatıp cebe sızığı boyu çeşit artilleriya sistemalarının toxtamadan ateş açı. На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії. Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат, щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки. Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації. Це призводить до відмов особового складу від участі в бойових діях. Ukrayna ordusu Donetsk ve Lugansk yönelişlerinde 5 düşman hücumunu urup kaytardı. Bunun neticesinde işgalcilerinin 5 tankı, 3 artilleriya sisteması, 2 zırhlı maşinası yok etildi. Düşmanın hava hücumuna karşı müdafaa sistemaları ise Rusiyanın Arlan-10 adlı 3 pilotsuz uçucu aletini urup düşürdü. Rus ordusu başka cebe kısımlarında da çok harbiy ve texnikanı gayip etti. İşgalciler Xerson vilayetindeki Lozovay koyu civarında uruşlar başlatmağa tırıştı. Ama toxtamadan ateş açkan Ukrayna harbilerine karşılık gösterip olamayıp geri çekildi. Bunu Pivden operativ komandalığında bildirdiler. Düşman Mykolaiv şehri ve civarına 152 kalibrli ağır artilleriyanın hücum etti. İşgalcilerinin Şiroki territorial birleşmesine ateş açılması neticesinde bir insan helak oldu, da bir kişi yaralandı. Anda infrastruktura ve insanların evleri zarar gördü. Düşman Berezneguvata territorial birleşmesine de zarar getirdi. İşgalciler Karadeniz'de harbiy gemilerini yük gemileri artında saklay. Şimdanda 2 raketa gemisi ve 5 büyük Rus desant gemisi bulunur. В Чорному морі корабельного групування змін не зазнало. Продовжує тримати блокаду, погрожувати застосуванням крилатих ракет та виношувати плани десантної операції. Xerson vilayetinde işgalcilerinin yol başçıları zırhlı maşinalarının yürü, ularının ardında ketken harbiler ise gayip ola. Bunu Xerson vilayet şurası yol başçısının mesleğçisi Sergey Xlany aytdı. Onun sözlerine göre Ukrayna harbileri düşmanğa karşı hücumlarını gerçekleştirgeni, işgalcilerinin ise ularga karşılık göstermege güçleri yok olganı Xerson sakinlerine ilham beri.
Ми бачимо кожного дня по місту Херсон з'являються прапори, з'являються надписи посилання для окупантів, з'являються листівки. Окупанти з найближчого оточення до топ-керівництва окупантів поки ще не вдається дотягнутися, тому що вони почали пересуватися з шаленої кількості охорони в бронежилетах, в броньованих машинах, бо підпікає. А найближче оточення цих окупантів потрошечку починає пропадати, зникати. Унен берабер Херсон вилаятында кене Украин багы интернеті пейда олды. Хлань айтқанна көре ишгалжілер учкун евелсі телефон бағыны ұзып, ерлі сәкенлеріні рус сим-карталарını алмаға мечбур етті. Рус сим-карталарını алмақ үшін инсанлар өз паспорт малюматыны бермек керек еді. Хлань қайдеткенне көре истеләжілар Херсон сәкенлеріні тек рус интернеті ве бағыны қолланмаға мечбур етмеге істеді, ама муафақиетке уғрамады. Ми розуміємо, що зв'язок на сьогоднішній день – це одне з ключових, але фактично ось ці російські симки, вони обмінювали на паспортні дані. І ось такий, знаєте, шалений дух супротиву, і окупант, мабуть, зрозумів, що це може закінчитись дуже погано. Түркия Русия қырсылаған Украин боғдайына сатын ала. Бұны Түркияде Украина елшісі Василь Боднар білдірді. Reuters информацион агентлігінің журналистлеріне Түркия акиметі ве Интерполдан қырсыланған Украин боғдайынан Түркияге теслим етілмесіне әлақасы бар олғанлар тапылмасында ярдым сұрағаныны хабер етті. Малюм олғаны КБ Русия Украинаның ишғал етілген регионларында қырсыланған берекетіні Кутлеви тарызда алып чықып, $40 миллион үшін Сурияге сатты. Шу сырада ишгалжілер қыршапға алынған Украин деңіз лиманларында ихрач үшін азырланған 20 миллион тоннадан зияде боғдай болуна. Шымдылек Украина ортақларынан берабер Украин мақсулатынан деңіз yollarынан ихрач етілмесіні яңартмақ үшін халқара миссияны тешкіл етмеге чаре көре. Оны yapmaq үшін Украина Русияден Украин деңіз акваториясыны терк етмеге талап ете. Айны вақытта Украина телекесілік кефалетлеріні алмалы. Чүнки Украина деңіз лиманларының акваториясындаки миналар зарасыз алға кетірген сон душман флоты үжімете біле. Олар бежерілмесі қиын олған ішіні япты. Азовсталь заводына илячылар ве арбиедеклер насыл теслим етілгені. Виандан яралы аскерлер насыл тахлие етілгені аққанда тәфсилатлар пейда олды. Бұны гізле пек зор вазифені ижра еткен геликоптерлерінің пилотларындан бірі білдірді. Операция баш истихбарат идаресі тарафындан планлаштырылған еді. Азовсталь заводына Эркян ве арбиедеклерінен олған 16 геликоптер yollanды. Операцияға азырланмақ үшін вақыт пек аз еді. Бір кімсе бір авта дегері бірқач саат ішінде азырлық көрмек керек еді. Геликоптерлер ава үжіміне қаршы рус мұдафа системлеріне кечіп, душман контроль еткен территорияға учып етмек үшін 100 километр месафені кечмек мечбур олды. Згідно тактики, згідно всіх там математичних розрахунків, це було не те, що складно, це було майже неможливо виконати. Але практика показала, що це було можливо виконати і ми виконали це. Тільки в зоні посадки було 3 різних зенітно-ракетних комплекси, які перекривали зону посадки і зону поразки перекривали тільки 3 зенітно-ракетних комплекси. Учучылар вазифе пек телекелі олғанны ве бұл учышлар оларын үшін соңки ола білгенін аңлайды. Азовсталь заводында қыршавға алынған инсанларыны бірақып оламадылар. Модель сказав так, що скільки життів цивільних, скільки життів інших людей ви оцінюєте своє життя екіпажу. От скільки людей повинно загинути, щоб ви зрозуміли, що ваше життя цього коштує. І ми дійсно зрозуміли, ми всі розуміли, що там коїться, що у людей не було там навіть ліків, що якусь елементарну допомогу надати, що не було боєприпасів, і це було вкрай необхідно зробити. Учуджы семада булынғаны вақыт қорқу дұйылмағанын айтты. Мариуполь шеріне қонған сон геликоптер Эркяны қуанч сезді. Нам здавалося, що якщо ми прийшли туди, і ми зараз знаходимо в зоні поразки 3 ракетних комплексів, і ми стоїмо тут, і ми вимагаємо, що ми це королі світу. Ми вже перемогли, все буде добре. Але, на жаль, це був не кінець, тому що на зворотньому
маршруті там, близько 6 кілометрів через 3 хвилини після зльоту, а в ній вертоліт влучила ракета ПЗРК і відмова вимкнення. На жаль, інший вертоліт знайшов позаду, йому менше повезло, і весь екіпаж він загинув. Пилот айтқанына көре, душман ракетасы оның геликоптеріне урған соң адреналин севиясы пек юкселді. Бұның үшін әркес япмақ керек олғанны бежіріп муафақиетнен ерге қонды. Евелсі Украин учучыларынан қараманлығы аққанда Украина президенті Володимир Зеленский айтты. Оқыршавға алынған Азовсталь заводында бұлынғанларға ярдым еткені вақыт чоқ Украин учучысы әләк олғанны білдірді. Президент айтқанына көре, пилотлар оларынан %90 евге қайтмай жағыны біліп, hepsi бір анда ұчқан еді. Чүнки Азовсталь территориясында қалған инсанларны құртармаға істеділер. ФСБ хадимлері Москва крейсерінің әләк олған деңізшісінің бабасына зиярет етті. Ялтада яшаған Дмитрий Шкребец Қарадеңіз флотында қызмет еткен Егор Шкребецінің бабасыдыр. Генш Москва кемесінде бұлынғаны вақыт анда 2 ракета ұрды. Ишгалжілер Егор жеңті иштирак етмегенні ялан айтып, бабасындан оғлы әләк олғанны гізлейді. Дмитрий Шкребец бір қач кере іштимай ағларда оғлының тағдиры аққанда язған еді. Еркек білдіргеніне көре, ишгалжілер оңа айыт ноутбукна алып, осан кедерсін теракт аққанда ялан хабер тарқатылмасында шубелі ола білгенні тенбиелеген. Ишгалжілер 8 күнге әпске ташлыған адвокат Назим Шейхмамбетов Ахмеджетеки Ишгалжілер полис бөлігінің мемори апыз жезасыны чекув бинасындан шықты. Адвокат кечкен сене октябрь айында журналистлерге тепсір бергені үшін жезаланды. Экстремизмнен күреш мерkezінде бұны күтлеви топлашуынан тешкіл етілмесі деп танадылар. Евде Назим Шейхмамбетовны 200-ден зияды инсан қаршылап алды. Оның яқынлары евнің диварларына тебрек плакатларынан яраштырды. Белезетлі ашлар пішірді. Ишгалжілер Шейхмамбетовны майысының 26-сында тұтты. Оңа қаршы мемори протокол бақылған махкеме отырышы кечірілгені вақыт, оның зенаддашлары Айдыр Азаматов и Эминя Вамилева тұтылды.